Ibuprofen. Ibuprofen ni umuti uri mu cyiciro cy'indi miti ikoreshwa mu kuvura ububabare ndetse n'ububyimbirwe. Ibuprofen ikora mu kuvura kuribwa umutwe, kugira umunaniro no kuribwa amenyo. Ibindi Ibuprofen ikorerwa ni ukuvura no kugabanya ububabare abana n'abategarugori mu mihango, kuribwa mu ngingo, kubyimbagana ndetse no kubabara umugongo. Ibuprofen iboneka mu bwoko bw'ibinini byo kunywa, ikaboneka kandi nk'umuti w'ikivuguto uhabwa abana, ndetse ikaboneka nk'umuti wo kwisiga nka pomade. Reka dutangirire ikiganiro ku buryo Ibuprofen ikoreshwa. Ibinini kimwe n'umuti w'ikivuguto bya Ibuprofen biranyobwa biciye mu kanwa, naho uwa pomade bawisiga aharwaye gusa. Ikindi nuko ari byiza kunywa ibinini cyangwa uw'ikivuguto ukabikora mu gihe uri kurya cyangwa umaze kurya ako kanya, kugira ngo utakurya mu gifu. Uyu muti wa Ibuprofen ntuhabwa abana bafite munsi y'amezi 6 cyangwa ibiro munsi ya 7 by'uburemere. Abari hagati y'amezi 6 n'imyaka 12, igipimo kimwe bafata ni miligarama 10 ugakuba n'ibiro by'umwana, akawunywa inshuro hagati y'ebyiri n'eshatu. Ubusanzwe abana barengeje ibiro 20 bemerewe gukoresha ibinini bya miligarama 200 ya Ibuprofen ihabwa abana bato. Abana bafite imyaka iri hejuru ya 12 ariko bitewe n'uburemere bw'indwara bashobora guhabwa hagati ya miligarama 400 na 800 inshuro 3 cyangwa 4 ku munsi. Ikintu utagomba gukora ni uko udakwiye kurenza miligarama 3200 mu masaha 28 ugomba guha umwana umuti ku munsi. Mizero Media irakwibutsa kuzirikana ko iyo uburwayi umwana afite butagabanutse usabwa kujya kwa muganga byihutirwa. Reka dukomereze ikiganiro ku gihe Ibuprofen ikoreshwa. Uyu muti unyobwa mu gihe umuntu agaragaza ibimenyetso byo kugira umuriro ndetse no kubyimbirwa, mu gihe ufite uburibwe bunyuranye, by'umwihariko kuribwa amenyo, kuribwa umugongo, kugira imihango ibabaza ku bari n'abategarugori n'ibindi. Uyu muti wanahabwa umwana mu gihe urukingo yatewe rwamuteye kugira umuriro. Ku rundi ruhande kandi, mu gihe wakuba iryinyo ukaba wumva ufite ububabare, uyu muti wawufatanya na antibiyotike nta kibazo. Reka dukomereze ikiganiro ku ngaruka Ibuprofen ishobora gutera. Ibuprofen kimwe n'indi miti yose ishobora guteza ibibazo, nubwo ku bantu bose bitabaho bitewe n'imiterere y'imibiri itandukanye. Zimwe mu ngaruka rusange izaterwa na Ibuprofen twavugamo kugira iseseme, kuruka no guhitwa, kuribwa umutwe, kugira isereri ndetse no kubabara mu gifu. Ingaruka zindi tugiye kubasangiza ziba ku bantu bake cyane, ku mpuzandengo yo munsi y'umuntu umwe mu bantu 10,000 bakoresha Ibuprofen. Mu gihe ugize imwe mu ngaruka tugiye kubasangiza, ugomba guhita uhagarika uyu muti ukanagana kwa muganga cyangwa se farumasi ukwegereye. Ibuprofen ishobora gutera ibisebe cyangwa gutobagurika mu gifu, niyo mpamvu ari byiza cyane kuyinywa urimo kurya cyangwa se ukimara kurya ako kanya. Ibi bisebe cyangwa gutobagurika biterwa na Ibuprofen birangwa no kuribwa cyane mu nda buri gihe, kuruka amaraso cyangwa se kwituma ibivanzemo amaraso. Ibuprofen kandi ishobora gutera kubyimba agahu gatwikiriye ku bwonko. Ibi birangwa no gufungana mu mazuru, kurwara umutwe, kumva urwaye, kugira umuriro ndetse no kumva udatekanye. Ibuprofen ishobora gutera ubwivumbure budasanzwe bw'umubiri. Ibi birangwa no kugira ikizungera cyangwa kuraba, guteragura kudasanzwe k'umutima, kubyimbagana mu maso, ururimi ndetse no mu mihogo.
Ibuprofen ishobora gutera kwiyongera kwa crise ya asima ndetse no kunanirwa guhumeka. Reka dukomeze ikiganiro ku bintu byo kwitondera kuri uyu muti wa Ibuprofen. Uyu muti wa Ibuprofen ntiwemerewe kuwukoresha mu gihe ufite ibisebe mu gifu cyangwa se warigeze kubigira bitewe n'imiti yo mu cyiciro ivura ububabare ndetse n'ububyimbirwe. Uyu muti wa Ibuprofen ntiwemerewe kuwukoresha mu gihe umubiri wawe usanzwe ugira ubwivumbure kuri Ibuprofen cyangwa aspirin. Uyu muti wa Ibuprofen ntiwemerewe kuwukoresha mu gihe urwaye umwijima, urwaye impyiko cyangwa se indwara z'umutima. Uyu muti wa Ibuprofen ntiwemerewe kuwukoresha mu gihe utwite inda iri hejuru y'amezi 6 cyangwa se kuwuha umwana utagejeje ku mezi 6, by'umwihariko umwana utaruzuza ibiro 7. Uyu muti wa Ibuprofen ntiwemerewe kuwukoresha mu gihe ukoresha indi miti yo mu bwoko bwo mu cyiciro ivura ububabare ndetse n'ububyimbirwe cyangwa aspirin ku kigero cya miligarama 75 ku munsi. Uyu muti wa Ibuprofen ntiwemerewe kuwukoresha mu gihe ufata imiti ibuza amaraso kuvura nka aspirin, warfarin ndetse na ticlopidine. Uyu muti wa Ibuprofen ntiwemerewe kuwukoresha mu gihe ufata imiti ivura umuvuduko w'amaraso nka captopril, atenolol, losartan n'indi yose ivura umuvuduko w'amaraso. Mizero Media irabibutsa kuzirikana ko mu gihe cyose ugize ikibazo uri gukoresha uyu muti wa Ibuprofen ni ngombwa kwegera muganga cyangwa farumasiye akagufasha. Reka tubibutse ko ushobora kongera gukurikira iki kiganiro kugira ngo usobanukirwe neza kandi ugirirwe akamaro n'ibitumaze kubaganirizaho. Reka tubibutse ko dukora ibi biganiro tugamije guhugurana no gusangizanya ubumenyi ku ndwara abantu turwara, imiti ivura ubwoko bwose bw'indwara ndetse n'ibiribwa bikungahaye ku ntungamubiri zifitiye akamaro umubiri wacu. Reka dusoze mbibutsa ko baca umugani mu Kinyarwanda bagira bati abatabizi bicwa no kutabimenya. Natwe tukagira tuti abatarabimenya bicwa nuko batarakora subscribe kuri iyi channel Mizero Media ngo bamenye ko amagara ari ubukungu kandi ko kwirinda biruta kwivuza. Niba utarabikora nyabuneka kandi subscribe kandi ukande kuri iyo nzogera byegeranye kuko nibwo buryo bwonyine rukumbi buzagufasha kubona ibindi biganiro tubategurira. Ikindi kandi wadusanga no ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, Facebook, Instagram ndetse na Twitter, ujya hashakirwa ugashakisha Mizero Media ubundi ukadukurikira. Kudusangiza ibitekerezo byanyu ningenzi cyane. Bityo ubaye haricyo wifuza kutubaza, haricyo wifuza kudusobanuza cyangwa haricyo wifuza kutwunganira kuri iyi ngingo ndetse n'izindi twabagejejeho, nyabuneka twandikira muri comments hano kuri iyi channel. Mu gihe wakunze ikiganiro twabagejejeho, kanda like ubundi ntiwihererane ubu butumwa, ukoreshe ya ubisangiza inshuti n'abavandimwe bawe kugira ngo nabo basobanukirwe uburyo bwo kubungabunga amagara yabo. Iki ni ikiganiro amagara n'ubukungu. Ikiganiro mutegurirwa na Mizero Media, ni ikiganiro mukurikira buri wa kabiri, ku wa kane ndetse no ku wa gatandatu. Amahoro y'Imana bane namwe kandi tubifurije kwirinda mbere yo kwivuza.